Zabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho buri umwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kure mwerudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politique ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi ku mutaga wo kuri uyu munsi wa Mungu kwigenekerezo rya 28 Kigarama 2025 tugiye kurabira amwe mu makuru akomeye agezweho. Turazi kubabwira ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi President Fardc ndayishimiye arasaba abarundi bose kumusengera mbere y'amatora ateganyijwe muri 2027. Turaza kandi kubabwira ibijyanye n'imirwano ikomeye iri kubera mu bice byegereye Uvira ku nkengero z'ikiyaga cya Tanganyika, ibizatumye abaturage bagira ubwoba bukomeye. Turaza kureba uko bihagaze kandi muri territoire ya Warikare abaturage basabye AFC kubarengera no kubarenganura. Hagati aho rero Ubwongereza bwafatiye ibihano leta ya Kongo Kinshasa. Turaza kureba ivyo bihano ivyari byo turebe kandi nuko bihagaze. Turaza kandi kubabwira ko MONUSCO kuri ubu ikoza akazi gakomeye aho yafashije Fardc kuva mu gace kari karafashwe n'inyeshyamba za Toma Lubanga za CRP. Turareba uko ibi byagenze biro ndetse n'ibindi. Turaza kumva icyo naroko informazi zacu ziri ku mirongo y'ibihungabanye yaho umutekano wahungabanye zitubwira. Ni muzero tubane ngatu bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politique ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Wo dukurikiye bwa mbere uhita sabone. Reka dutangure mu buryo bw'iramvuye. Datangura mbabwira ko imirwano yazindutse ibera hafi y'ikiyaga cya Tanganyika bituma abaturage bakomeza kuba mu bwabo bukomeye. Ni ku cyumweru kwigenekerezo rya 28 ukwezi kwa 2025 mu masaha ya kare muri iki gitondo nibwo mu majyepfo ya Uvira mu ntara Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo habaye imirwano ikaze kandi ikomeye yateye ubwoba n'impungenge mu baturage mu buryo budasanzwe. Amakuru aturuka kuri loko informazi zacu aravuga ko iyi mirwano yarimo gukoreshwamo intwaro ziremereye ndetse n'ubwato, bikaba rero ari ibintu bidasanzwe. Rero hagaragayemo ubwato buzwi ku izina rya Marembo bukoreshwa n'abarwanyi ba Wazalendo ku bufatanye n'ingabo za leta Fardc n'iz'u Burundi. Roko informa yagize ati n'amato yagaragaye aziritseho intwaro ziremereye. N'amato yo mu bwoko dusanzwe twita Marembo bakoreshaga Abazalendo bakarasa ku birindiro bya M23. Twagize ubwoba twerekeza mu misozi, bizagaragaraga ko ari urugamba rukomeye. Kugeza ubu kandi amakuru haragaragaza ndetse aravuga ko aya mato ko yagabye ibi bitero bitunguranye mu bice bikikije ikiyaga cya Tanganyika ku muvuduko uri ku rwego rwo hejuru. Abaturage bo mu duce twegereye aho imirwano iri kubera baratangaza ko bumvishe urusaku rw'imbunda ziremereye n'izoroheje mu masaha ya mu gitondo, bituma benshi bahunga ingo zabo bashaka ubuhungiro mu bice babonaga ko bifite umutekano usesuye. Nubwo rero inzego zemewe zitaratanga itangazo rirambuye ku ngaruka z'imirwano, biragaragara ko ibikoreshwa ry'ibitero biturutse mu kiyaga rishobora kongera ubukana bw'intambara mu burasirazuba bwa leta Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo amaze igihe kirekire arangwa umutekano muke n'amakimbirane y'abitwaje intwaro. Iyi mirwano yongeye kugaragaza uburemere bw'ihungabana ry'umutekano muri aka gace ka Uvira n'ingaruka zikomeye biri kugira ku baturage b'abasivili mu gihe amahanga akomeje gusabwa kurengera uruhare mu gushakira amahoro aramze mu burasirazuba bwa leta Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Inzego z'umutekano n'iz'ubuyobozi barasabwa ko zakora iperereza kugira ngo hamenyekane umubare w'abahitanwe n'imirwano n'ingaruka z'ibikomeje kugenda biba. Ni mu gihe kandi loko informa zigaragaza ko Abazalendo bo bakomeje gahunda yo kongera ibikoresho ndetse n'abarwanyi muri bice. Ni mu gihe kandi undercover ziri muri Fardc zitubwira ko kuri ubu Fardc yamaze kuvugurura ibitero ku butaka ndetse no mu kirere aho igomba kuba yababaza mama 23. Umwe yagize ati ubundi gahunda ari mu by'ukuri n'imirwano kuko M23 yanze kubahiriza ibyo yagiye isabwa mu bitandukanye. Kuri ubu twamaze gutegura ibikoresho byinshi, turabarasa ku butaka, mu mazi ndetse no mu kirere, niyo ntego ihari. Ibi ni byatangajwe n'umwe mu baroko informazi ndetse akaba na undercover
neza muri Fardc. Hagati aho Ubwongereza bwafatiye ibihano Kongo Kinshasa mu cyemezo gikomeye. Ubwongereza bwakajije amabwiriza ajyanye no gutanga visa ku baturage baturuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyuma y'uko iki gihugu cyanze gushyira mu bikorwa ingamba zigamije gusubiza mu gihugu abimukira bari mu Bwongereza mu buryo bunyuranyije n'amategeko ndetse n'abandi bagiye bakora ibyaha bitandukanye. Ubwongereza bwatangaje ko leta ya Kongo itakoze impinduka zasabwaga hashingiwe ku mategeko mashya y'ubuhungiro yatangajwe mu kwezi kwa 11 uyu mwaka. Kubera iyo mpamvu abaturage bo mu burasirazuba bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo ntibazongera guhabwa serivisi zihuse za visa. Kandi Minisiteri y'umutekano w'imbere mu gihugu mu Bwongereza yatangaje ko abanyacyubahiro n'abanyapolitike baturuka muri Kongo batazakirwa mu buryo bwihariye igihe binjira mu gihugu cy'Ubwongereza. Ku rundi ruhande Angola na Namibia byemeye gukomeza kwakira abaturage babo basubizwa mu bihugu byabo nyuma yo kwirukanwa nabyo bishobora guhanwa nkuko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yahanwe. Ubwongereza bwanasabye kandi ibindi bihugu kubahiriza amabwiriza mashya kubijyanye n'abimukira bityo batazubahiriza ibi bikaba rero bizagenda bikurikira ibihano ngayo nguko. Hagati aho rero reka twigire ku mirongo y'imbere y'urugamba tubabwire ibiri kubera muri teritwari ya Walikale naho urugamba rukomeye rwakaze kandi rwafashe indi ntera. Amakuru dufite aravuga ko kuva ku wa gatandatu kugeza ubu imirwano ikaze iri kubera hagati ya AFC na M23 wazarendo ahitwa Ihura muri groupement ya Kisimba herereye mu teritwari ya Walikale mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru nk'uko amakuru arabigaragaza. Nk'uko amakuru ari guturuka muri groupement ya Kisimba abitangaza ngo inyeshyamba za wazarendo zateye ibirindo by'inyeshyamba za AFC ahagana mu masaha ya saa 10 za mu gitondo. Imibare yerekana ko abasivili 3 bakomerekejwe n'amasasu kandi abaturage benshi bahungira mu Gyoro. Abakomeretse bajyanwe i Karembe kugira ngo bavurwe nkuko inkuru yatangajwe na ACTU ibigaragaza. Umunyamabanga wa groupement ya Kisimba aravuga ko wazarendo yavuye muri Ihura nyuma y'imirwano ijya mu mujyi ukomeje kugenzurwa n'inyeshyamba za AFC kuko bigaragara ibi bikaba zateje ubwoba bukomeye abaturage bari muri ibi bice. Hagati aho rero nubwo bimeze gutya mu bice byegereye Uvira naho imirwano kandi irakomeje mu misozi ihanamiye Uvira ibyatumye abaturage benshi bahahamuka nyuma yuko ku munsi w'ejo kuwa gatandatu urusaku rw'amasasu menshi rwumvikanaga mu bice byitwa Katonga n'ayitwa Kigongo muri teritwari ya Uvira. Kuri ubu rero irugamba rurakomeje kandi rurakomeye. Amakuru ari guturuka hafi y'aho imirwano iri kubera aragaragaza ko abarwanyi b'umutwe wa AFC M23 bari mu mirwano yeruye n'inyeshyamba za wazarendo bari gufatanya ku rugamba n'ingabo za leta mu rwego rwo kugira ngo babagure ibice bagenzura. Abaturage bo mu utwo duce baratangaza ko batewe impungenge zikomeye bitewe n'amasasa akomeje kumvikana aho bamwe batangiye guhunga ingo zabo bashaka ubuhungiro mu bindi bice bibonwa ko birimo umutekano usesuye. Impungenge zishingira ku kuba iyi mirwano ishobora kwaguka ikagira ingaruka zikomeye ku buzima n'imibereho y'abasivili cyane cyane abagore n'abana bageze mu zabukuru. N'abageze mu zabukuru kugeza ubuyobozi bw'igisirikare ntabwo buratangaza ibyangizwe n'iyi mirwano ikomeye, gusa bayo baravuga ko ibiri kuba biteye ubwoba ndetse birenze n'urugero kuko kugeza ubu bikomeje kugenda biba bibi cyane. Hagati aho rero muri Walikale abaturage bo muri teritwari bo barasaba ubufasha. Abaturage bahagarariye abandi bo muri teritwari ya Walikale mu ntara Kivu y'Amajyaruguru Murasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo basuye itangazo risaba umutwe wa AFC gutabara byose kugira ngo ubufasha bwo gucungira umutekano kubahiriza ibitero by'umutwe yitwaje intwaro FDLR wazareno ndetse n'abasirikare bamwe ba leta bashinjwa kugira uruhare mu ihohoterwa rikorerwa abasivili. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara ku munsi wo kwa gatandatu kwigenekerezo rya 27 Kigarama 2025 abo baturage bavuze ko bamaze igihe kirekire bahura n'ingorane n'ubwicanyi bukabije byibasira abaturage ba Walikale n'inkengero zaho bigatuma imibereho yaho irushaho kuzamba no gukomera cyane. Bagize bati turambiwe ihohoterwa rikomeje gukorwa n'imitwe yitwaje intwaro hamwe n'abo bifitanye isano n'ingabo za leta. Turasaba AFC gukora ibishoboka byose kugira ngo idukize iyi mibereho mibi turimo. Aba baturage kandi basabye AFC
kwagura ibikorwa byabo mu bice bikiri mu maboko ya guverinoma ya Kongo. Bavuga ko ari mu rwego rwo kubohora abaturage b'inzira karengane bahohoterwa buri munsi. Ku ruhande rwayo AFC yemeje ko territoire ya Walikari ikomeje kuba indiri y'umutekano muke, aho inyeshyamba za FDL na Wazalendo zifatanyije n'indi mitwe yitwaje intwaro ikorana na Fardc bakomeje kubangamira umutekano n'ubuzima bw'abaturage muri ibi bice. Yagize ati ihohoterwa rikorerwa abasivili kwibasira imitungo yabo, gutwika amazu no guhonyora uburenganzira bwa muntu ni bimwe mu bibazo bikomeje kugaragara muri aka gace. Iyi nkuru ikomeza guteza impaka muri aka gace rero nkuko bikomeje kugenda bigaragara. Hagati aho rero andi makuru akomeye hari kandi akomeje kugenda agarukaho cyane ku mbuga ngurukana bumenyi, nuko rero nyuma yifatwa rya centre ya Bule yafashwe n'inyeshyamba za CRP ku wa gatandatu ushize, MONUSCO ku bufatanye n'ingabo za Uganda bavanye abasirikare ba Fardc bafashwe mu nkambi y'inyeshyamba zitwa Rwiho iherereye mu birometero 5 uvuye ihitwa Bure. Abasirikare ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bari bafashwe cyangwa se bagoswe n'inyeshyamba baherekejwe bagera mu mujyi wa Fataki kuwa gatandatu kwigenekerezo rya 27 Kigarama nkuko bitangazwa na Kivu Morning Post. Imirwano yongeye kubura kuwa gatanu hagati y'ingabo za leta FARDC n'inyeshyamba za CLP ziyobowe na Thomas Lubanga yumvikanyemo intwaro ziremereye ndetse n'izoroheje guhera ku isaha saa moya za mu gitondo. Uyu mutwe rero w'inyeshyamba waje kwemeza ko ugenzura agace ka Bule mu gihe ingabo za Kongo zakanye ayo makuru, ahubwo bigatangaza ko igikorwa ari ibinyoma. Umunsi wabanjirije wo kuwa kane ibintu byari byakomeje kuba bibi cyane muri aka gace, bituma ibikorwa by'ubukungu n'ibindi byose bihagarara. Hagati aho rero mu Burundi inkuru ikomeye ikomeje kugenda ivugwa, President Ndayishimiye arasaba Abarundi kumusengera mbere y'amatora ya 2027. Mu kiganiro yagiranye n'abaturage ku igenekerezo rya 26 y'Kigarama 2025 mu ntara ya Muramvya, President Evariste Ndayishimiye yagarutse ku ngingo zitandukanye zireba politike y'igihugu, amatora ateganyijwe muri 2027 ndetse n'umubano uri hagati y'ubuyobozi bwa leta ndetse na za societe civile. Mbere yo gusubiza ibibazo yabashijwe, President Ndayishimiye yatangaje ko atari busubiza ibibazo byatanzwe na Gabriel Rufayire uhagarara ishyirahamwe Orekome, usobanura ko impamvu ari uko basanzwe baziranye. Ibi yabivuze mu gihe yari yamubajije ku bijyanye n'ubukene buri mu gihugu. Asubiza ikibazo cy'umuturage wamubajije niba azongera kwitoza ku kirimba cy'umukuru w'igihugu mu matora ateganyijwe muri 2025 nuko abona uko azagenda. President Ndayishimiye yasabye abaturage kumubanziriza amasengesho agaragaza ko ari byo by'ingenzi kuri we muri iki gihe. Ntiyigeze atangaza ku mugaragaro niba zitoza, ariko yashimiye abaturage kubw'icyizere n'ubufatanye bakomeje kugenda bamugaragariza. Yakomeje ashimangira ko abanyamuryango n'abashyigikiye ishyaka riri ku butegetsi CNDD-FDD bazatora umukandida uzagenwa n'inzego zaryo zibifitiye ububasha. Yibukije ko gutoranya umukandida w'umukuru w'igihugu ari icyemezo gifatwa n'ishyaka binyuze mu nzego zaryo, atari icy'umuntu ku giti cye. Ku kibazo cy'undi muturage wamubajije impamvu akunze kuvuga ko abangamiwe n'abantu ku giti cyabo atavuga amazina mu rwego rwo guteza imbere imiyoborere ishingiye ku mucyo, President Ndayishimiye ntiyatanze ibisobanuro birambuye, ahubwo yasabye Abarundi bose gukomeza mu gusengera kumusengera we n'igihugu cye muri rusange, agaragaza ko amasengesho ari ingenzi mu gutegura amatora azaba muri 2027. Ibi rero biraba mu gihe kuri ubu rero roko informo zo zitubwira ko bashaka gukora iyo bwabaga bagakuramo ino axe iteye ubwoba yatanganyika baraka, kuko ino axe yafashwe n'ubundi byasa nkaho baba batsinzwe ku rwego rwo hejuru, kuko icyo ntabwo tangaza ni uko ino axe n'ubundi ariyo icamo bifasha abasirikare ku rugamba. nubwo navuga ko ari biva imisada, kuko magingo aya intwaro zose ibyo kurya iki byose biri Bujumbura, niho bituruka, imisada yose ituruka Bujumbura. Yego, indege z'intambara zihagurukira Bujumbura, ndabyumva. ubwo rero urumva iyi axe ya Tanganyika baraka baramutse bayifashe, urumva nta musada wakongera guturuka hehe kuri stoke yaho, ububiko bwaho bw'intwaro, ububiko bwaho bw'ibyo kurya, ububiko bwaho bw'imiti,
ndetse n'abasirikare bajya kuvurirwa abakumarikiye ku rugamba kuko hari ivuriro babavuriraho. Urumva rero ni activity kivuze ku buryo bukomeye cyane, kuburyo bababwiye ko umunsi bazayifata nabo bazashyira ku rutugu, kuko nta musaza n'umwe bazabona hari ikintu na kimwe kizabafata. Niyo mpamvu ubona ko babaze kubyara ku rwego rwo hejuru, kuko n'ubundi nta basirikare b'intoranywa ibihuro bya fardc ndetse na intoranywa abo bavuze no bakaba ari nk'akamenyetso bo bagenda inyuma nabo kugenda bajya babeshya ngo wafata. ariko Safari uravugira kure ntabwo tukumva neza. Ndi kukubwira ni abawazalendo bo ni ukugenda inyuma yabo babeshyabeshya, kuko bamaze kubona ko abawazalendo batarinjiramo batabizera mu guhashya iyi mama makumyabiri, kuko nakubwira ko ibiro bya Fardc n'ingabo z'u Burundi baracyari ku rwego rwo hejuru, kuko ari abasirikare b'intoranywa ndetse n'abasanshuro bagiye batoranya. Ntabwo abasanshuro bose baje ari uko bose babashyize mu rugamba, kuko bagiye batreyininga mu kubatreyininga noneho ngo bakagenda batoranyamo ibindi abasirikare bari ku rwego rwo hejuru. Naho kugeza ubu ku birebana na ramforo y'u Burundi iri guturuka hakurya bihagaze gute, ko bivugwa ko bavumbuye umugambi uko mama ko ratatu yabishaka nayo gufata ibice birimo na za Karami? Ikiyaga cy'umutekano rucunzwe gute mu buryo bw'iramvura? Icyo nakubwira cyo ni muwoto kuko n'ubundi icyo nakutangariza ni uko ku mpande zose barasa nk'aho bikomeye, ariko bikagaragara ko iri huriro rya Fardc n'ingabo z'u Burundi bafite imbaraga kurenza 23 magingo ya, kubera yuko bari gupushinga cyane bitewe n'imisaga y'ibikoresho bafite ibikoresho bihambaye cyane. Yego, nakubwira yuko hari kugenda hakorwa ibitero bikomeye by'amadrone, aho bari kugenda barasa nyine uwo bahanganye ku rwego rwo hejuru. Nakubwira ko nk'imirwano yatangiye ku manywa 24 yari ijoro buri buke noheli ikaba yari ikomeye cyane ku rwego rwo hejuru, ku buryo hafi abasirikare benshi cyane ku mpande zombi. Bigaragara yuko buri ruhande rwose rumaze kubona ko nta mikino iri muri uru rugamba, ndetse bikaba bigaragara ko bose bashaka nk'abashaka kuringaniza imbaraga, ariko bakavuga ko M23 mu buryo bwa tacticoma ishaka kubanza gusa nk'aho yihoreweho iri huriro rya Fardc rifite imbaraga zikomeye, uretse ko ikibazo bajya bahura nacyo ari ukutumvikana kwabo. Ariko icyo nakubwira cyo muri ikiyaga cya Tanganyika n'ubundi kiracyagenzurwa kuri kano gace, haracyagenzurwa n'ubundi n'ingabo z'u Burundi zityaye zazanye amato karundura akomeye ku rwego rwo hejuru, n'ubundi nibo bakigenzura aka gace ka Tanganyika Baraka, ku buryo ubona ko hari n'igihe bashaka kwinjirira no mu mujyi wa Uvira. Yego, mu bigaragara rero ntabwo wavuga ngo M23 ifite umutekano w'iyakisi ya Tanganyika Baraka, kuko n'ubundi buri kimwe cyose kiri guturuka i Bujumbura, imisada, ibyo kurya, kandi ntabwo bwakwira batagize amadrone. Niho ari indege niho ziri, kandi ziba zicara mu ijoro. Urumva mu gihe batari bagenzura aka gace, n'ubundi niyo mpamvu ikirere cyangagiye bigaragara neza yuko byanahindutse, kuko kuba barashe mu kigo n'ubundi bari barashinze hariya ku mupaka akavibira, bigaragaza neza yuko n'ubundi ikirere cyose cy'isi Kivu Fardc ishobora kuba yarafashe ikoranabuhanga ryacyo nk'uko M23 yarikuye, ariko biragaragara yuko ikirere noneho yagifashe hose, ndetse no mu mujyi wa Uvira, kuko indege yarashwe y'iri huriro rya Fardc yari irimo igana Uvira. Kigaragaza ko n'ubundi basa nk'aho babaganze mu ikoranabuhanga, ndetse no kuba bafite umutekano w'iki kirere cyose. Urumva ko bitoroshye mu gihe bamwe bari batangiye kuvuga ko
baba bavumbuye uburyo bugezweho bwo kuba bahanura indege, ngo kikaba ari ikimenyetso cy'uko wenda baba bamaze kumenya situwasiyo y'uburyo izi ndege zabo zikora zinyaruka, kuko izi ndege z'intambara z'ibiro rya FARDC zinyaruka kuzibona biba bigoranye ku rwego rwo hejuru, ushiduka barangije gutera igitero bagiye kare utamenya ngo iciye hehe, kuko ziranyaruka ziri ku muvuduko ukomeye cyane. Nakubwiye ko iri huriro rya FARDC rifite ibikoresho byinshi, habayeho ubwumvikane na 23 bayisunika ku buryo mu minsi ibiri yaba yageze baba bageze n'igoma. Ikibazo ni ubwumvikane bukeya bwabuze kubera imitwe igiye itandukanye ndetse n'abacancuro bagiye batandukanye bari rwose usanga baba bapingana, nicyo kibazo gihari. Kuri ubu ku birebana n'urujya n'uruza muri ibyo bice ho bihagaze gute? Bayimirwana ikomeye maze igihe kinini iriko nta rujya n'uruza ruhari na gatoya, nta abaturage bose babashe kudahunga, babibereye mu nzu, ubwoba ni bwose, nta rujya n'uruza pe, kuko amaduka n'ubundi arasa nkaho yasigaranye n'abawaverende nibo bajya kwinywera inzoga, bafite aharimo utubari n'ibyo kurya byose nibyo bibatunze. Kuzindagisi nakubwira ko ahandi hakomeje kuri mirwano no kuri poleze ho bacukuye indake ingabo z'u Burundi. Yego, bigaragaza neza ko izi ngabo z'u Burundi noneho ziriho mpinduramatwara zikomeye cyane, bari gusa batanditse nubwo bitaboroheye. Nakubwira ko mu gace ka Bibogobogo na za Rwitsamuku intambara iracyari yose. yego, ku rwego rwo hejuru kandi bitari ibyo gukina bya bindi abantu bari kwicana umusubirizo, haba ku ruhande rw'izi ngabo z'u Burundi bafatanyije n'ibiro rya FARDC, haba kuri twirwane benshi bari gupfa ku rwego rwo hejuru. Ariko navuga ko hari uduce tumwe na tumwe twatangiye kuzamo umutekano, aho magingo n'ubundi hari icyizere ko hari gahunda ko hari igihe byagenda neza, bitewe n'uko muri ibi bice nakuvuga nka santire ya Minembwe nk'umutekano uracyari wose, ariko ukaba kurutanaga ni ahantu urimo werekeza Uvira. Nakubwira yuko hano hari ibice byinshi rwose birimo umutekano, batangiye kubona ibyo kurya, abantu batangiye kujya guhaha mu mujyi wa Uvira. Urumva ko nta kibazo giherutse. Utwo duce nakubwira ko nk'aho muri iyo misozi, uduce nakubwira n'aha muri Bibogobogo ndetse na za Rwitsamuku no kuri poleze ho niho bikomeje kugenda biba bibi, ariko ahandi urabona ko ibicuruzwa, imiceri, za kawunga, ibintu byose byatangiye kuza. Nyine urabona ko hari hasa nkaho ubuzima bwatangiye kuza, nakuvuga nko mu Gipupu, mu Bijombo, ndetse nk'aha uzengurutse ku ndondo ya Bijombo aho bita mu Gahoro hose, urabona ko ibintu byagenze neza, urabona ko nta kibazo rwose muri rusange. abari barahunze batangiye kugaruka mu byabo. Iki niko bimeze, kuko n'ubundi aho hose hatuye abanyamurenge, kandi abanyamurenge ntabwo bakunze guhunga cyane, bitewe n'uko baba bizeye bene wabo baba bari kubarwanya, ariyo twirwaneho. Akenshi na kenshi baba bari kumwe ku mirongo y'urugamba nyine, kuko nabo aribo babashakira icyo kurya, babagira gute. Ari nayo mpamvu batari benshi batera ibitero, ugasanga n'ubundi bihitanye abaturage, kuko burya nta musirikare ujya upfa kuva mu gihe bafite uburyo bakwepa. ubwo urumva nyine abasivile bo babibwiramo, kuko baba batazi gahunda zo gukwepa nk'ayo magrenade, iza mbushi. Urumva kiba ari ikibazo gikomeye cyane ku baturage. Yego, Bwana Safari, reka tugushimire cyane, dusoreze ngaha. Yego, namwe turabashimiye. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kure imwe rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Dusoreje ngaha, tubashimire cyane wowe dukurikiye bwa mbere, usyonde sabone. Hasta la vista.